Ahakoa kua waitohu kirimana a Ngāti Rangitihi, tūwhare toa ki te moana a Toi, me Ngāti Awa ki ngā umanga o Carter Holt Harvey me North Skog, hei painga mo te awa o Tarawera, kei mua no te take nei i te aroaro o te kōti taiao. I te mea heita etahi, ka rea no kia tau noa. E ai ki tā tīpene mā o Ngāti Rangitihi, he take nui tēnei ka rea no kia mutu noa. E rima te kau mārima i paru ai Tasman tō tātou nei awa. I nāia nei ka puta tēnei kirimana, hea hai. He wāroa tēnā mahi. I te kōti pīra o te taiao i te rātau. I kaha whakahehia ngā mahi tuku paihana a ngā mira o Carter Holt Harvey me North Skog ki te awa o Tarawera. We want to see the mill kept to a tighter time frame, not 25 years that they've been given, but 10 years to clean up the river, and a review every 5 years, so there's 2 reviews in the next 10 years. Hoi i ngā tau ki muri i tahuri tonu aua mira ki te tiaki i te awa nei. They've cleaned up the river in the last 15 years because we put a lot of pressure in the 90s on them. I umutahi marae ki matata i te rāwiki, i hainatia he kirimana kai te akitanga, ki wainga i aua mira me ngā iwi mana whenua e toru. Te pātai ka pēhea tia nei te whakakorikori. Well, it's a sort of a bit of a blank sheet. We haven't specifically said what, but I can imagine there'll be all sorts of things. Ko te whakapai anō i runga i te whakaetanga ki wainga i ngā kamupene mira o Kawerau me ngā iwi e toru. Arā he kona noa ngā moni ka utua ki aua iwi. This MOU is $104,000 a year by the 2 companies. That's 52,000 each. I mean, it's tea money. A te marama o Pipiri, ka rongohia anō ai aua pīra. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.